job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun Jaka tika ay ketika covid ndai ka Nong yi khun persha kane taklam Katanat rekam sarkar ka Public Work Department rengkat baka jingtrelang ka Ministry of Rural Development na ka sarkar kami kila pelong ya ka District Rural Road Seminar Pmgsy kerpang na kabenta habaro ka way ka district. Laisya benta ha ka seminar daki MLA ka district kibakan top yuba dasakhet bhala mare ubalong ru kum menteri ka sarkar jilla WMLA ka Nongpo constituency yuba Meral Bonds im WMLA ka Umroi constituency yuba George Billingdo bar WMLA ka Umsning constituency yuba Jason Maulong bat ka Deputy Commissioner ka Ribhoi district ka Kong RM Kurba. Ya kate ka program latip kum ka Azadi Amrit Mahotsav bala penbit penbiang da katanat PWD ha ka arpho tarik unailar ha district library Nongpo ka bolong ru kum sibenta ban rakhi ka jingdap nyoposan snam ka jingyo alai loi ka ri India na ki bor sanshar Nongwei ka jingtmu jong kate ka jingrakhe kalong man pensong thu khambha shapang ki rukam trekam ka scheme Pmgsy ha ka ba kate ka scheme kalong ba katanat PWD road kamang kerpang menpenyo ye ki surok kali ha ki Jaka Nong Kyndong bempat light kali bat ki balatam ye ka jingdon breu ka basan spa ngot sajrong uba da sakhiat bhala mare kumukongsan uloong ba ka jingmang ka sarkar lengba ka ne ka scheme Pmgsy kalong ru sibenta ban kentiu ye ka yo ka kwat ha ki Jaka Nong Kyndong bat lengba ki surok kali onla ru ban rat dingkhong ye ka jingpang ka jingduk ba ka jingsadin ki ko pero ngani thu ipi ka personal appreciation jonga kuma pitik borok ngawan ka constituency Mahoti bat ngani thu ipi ka Mahoti ka dei ka way ka constituency ka barang sa din tam hadu kata-kata la di compare ki way ki constituency ko na po state ni khali ajongi borok ko way kham tam habe dei bat ki connectivity habe dei bat ki surok dan rei ngaso sarong ngani thu ipi rangkat ka jusungo yaki yaka team jongka Pmgsy yo yaki ii jongi ki badai ko Muslim division di SDOs ki jongi branch po har bong po Mahoti ngaso ban so sorong ban itu ibe balung ba ka scheme Pmgsy ngalala ban le bun ki surok habide bat kisna ko per kedu surok bi ekran ne ka lempun nan itu ibi ka lempun kedai ka wei ka snong ki don ki lalu mo ki tiwa ki ba sa ako snong lempun kedai ka wei ka snong ka ba mensuang akan ma kisnam 2015-16 Katu kedik itu Islam saya bersanction yang ketuk surok dengan bakalang empat long MLA itu kepor dengan kenma ba ngimut bantep yang ketuk surok dan ki kontraktor ki ba itu ngimut bantep so ngi hapan yak kejap sudah silupun habe kejap itu akan ta lakin ta habe kejap pun pos kita kesno luput malai sarwe itu surok dan rei menta ba hadin wat akan pat ya orang rei menta ba lembaga jing don jong ketuk surok ba 100 km dengan itu bi kecing suk ke ba ngimla supan matai gumno noro Dekata kawai kadai tang kawai ke example kaba wakman bersih ni. Bar kawai kaba na umsiang shadow sha omdo bikhat chitai. Mencuai ya kejat like ta sabun ta ban pois do sha preng ban pois do omdo bikhat. Terlengba ka jingman kan ni ka Pmgsy. Teki brio kinong sosnong ki badan sha kitu bitan. Mbe tang ka jing suk ka jing ya tinti rai wat ha ka kamai ka ji ki jong kiro pila ban yoi ka jing tiu jong ka sinang ka tha ko jong ki. Kum bangai siang usura ku de sha putlum. Tegane ka scheme Pmgsy ka deka way kapala la shisha pan penyo chimutoy yakini kinong sosnong sa Kyndong picture itang ya kerbene ba sim de on banas new surok umut hidup kenmal ke police department dei kenmal si MLA bomle mo andre bangin persotu ki technicalities ki gudot kam bangin penkre ya kita PR bagi penkre sanction bagi bagi yo ka fan kalau tu bae bagi persutu itu ba andre angkat bat kini kita lang pat ka bagi wi ma ka si ikan ba kini kita hong ki bu fibu ahmad karon ra ya kita ki ji angno ki jong ba kawai ko bangi ko ki MLA na ki stong no Kyndong ni don ne kata ka jik tunju kalau ka jing angno ki pa ban kiyo shakmat ban kiyo shakra karon ra ya kata kaji kot door kaji kot bor berkham tam bangin don kata level playing field mangi om kata kaji rakat abro kal kilang bat kisah
Kajian elek ubun pi wesa usah pi teng na susniu dia asal la repair ubun. Andre syaki serok na Kyndong jungi pada tentang na sniu nyu snam pun don repair khat sau snam pun don repair. Yang Pmgsy kalong sisa ke job. Buatlah kidon hang ni hantai kijing tuna, kijing suki menteri kontraktor kita ngi melak banlai. Kidon shibun kidau. Na ko benta kan kijing suki jong kam ndrei kan kijing menteri kam kalong ke job. Bak hamtam kan kijing penlong yang kium nakasni kumno bagin tip susu. Kumno ban menteri kam ya ke Pmgsy 3 kalong ko kumsan. Ngi yo shibun kijing mentor. Pan ngi melak banlen ya ki effort ki baka sorkar pedeng dalam persang menteri. Hamtam ya ka Rivoy district menta kung ka aspirational district ka target kalong very high na ka puas mai kong kuma ila ju ya song meeting bun sin hamtam ha ka bari bat ka ban achieve ka target ka JJM ka jal jiban mission kang ba ka ministry ka jal sakti ban koy umba mundi aman lagi 3 week target kalong ka ba aduh ka ban pendep hamtam Rivoy ka aspirational district ban pendep Desember nang bakla sama ajar aku mana achieve ini. Mentangi yang neru pa ki project ki berim kat kumkin ka number 4 by batai ba roin mene. Badi ban complete dot ya gitu ki phase 1 phase 2 Pmgsy 2. Kabang eating menta kalong ba ngadan ngani observation ba ki bade ki bahap apa Pmgsy 2 kidang don kasibun ki project ki badang suki ba dekam ka physical progress ke jumki kalong very low. Concentration ana kan jom nadi. Mama sutho ba feedback namta ka region nadi na feedback ka state tong ina kren ka district jom nadi. Berapa kiri number. Nyong ba ka diga rules ki. Tayara hadu kata kata. Maple kiberam kamar mata bumi suki habakiliti sa yaw sini jahan kasuk kali kawan. Nare ba kasniyo kusura tang bay kaliru kasi ka asya analisa. Kata apa di jingman bang alai hakim kisang ibadat kita ibadat. Ketika than kadang kulai, ketika than mayroong hako konstitusi jom nade, mentah harus pilih kayak yang kusuk baharu pada. See intention jom kani Pmgsy kajing sutu jom anak kali jom akalong ba. It's a rule scheme. Bagi pek ki pai kemat kamtam Kyndong Kyndong si rural area. Beri kau nak apa majority jom population jom kan really berawai jom state na jom kani ka district ni. Jadi kita nak they are the workforce. Nangimlang penbian iki nangimlang penbian mata joki. Kalau ai ke bang ya we are not done justice to them. Ila sajen kita kinong dikwan. Phil ke officer ki badon ni ya nak pang ngin try senda. Ni sutu ko mane ngani ka Pmgsy 1 Pmgsy 2 Pmgsy 3 criteria ki change na ko post ka for. Privat ki sutu ita kasang na mahanga kan happy ngin sutu ka yiki. Kaya kabalong eligible, kaya kabalong eligible. Kabalong eligible, well and good, bilang laki. Kabalong eligible pa rin, ni, ibaran, hakanin. Ni ito ginong ni kumar, tapi profile ibaran ng DPG, officer ki engineer. Ni nakapanuan pa rin, gila, kinti ki ba. Habang kapit, yes, kamsulong, satisfied ang mga siyo, iti surah ko, yes, I'm very, very happy ngalong, ngakon. Kasulong mo ba, nakaliang yung PG department, nga try, bakar ko, nga-jukran, nakapos ko po. Namari, bali ako, snake, PRT. Orang bak kinang don hi kat tu kami bagi kontraktor ki patla man sedang ni rekam adu entah